Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. Dan ćemo igrati Minecraft. Dan ćemo majnati, ali majnjene. Prvo ćemo uzeti malo drvati i napravio sam neke nove stvari. Dok nisam snimao, sad ćete da vidite. Napravio sam samo kovčeg i stavio u njega neke stvari. Pogledajte. Tu smo vunato, ali uzet ćemo drva. Će biti potrebna. Dalje. Mi ćemo sada još malo drva da uzmemo, jer ko zna koliko će da nam zatreba. Majnanje, kad nemate drvac, nemate baš lako da se snađete, a hoćete opet majnete. Nemate ni kramp, ni mač, ni ništa. Zato ćemo uzeti još drveta. Ajde. Tako. Idem sad. Vidimo onda ugalj odmah. To je dobro. Tako. Tako. Ovdje ide. Bum. Imamo kramp. Prvo ćemo uzeti kamen, a ništa se ne vidi. Što ovo? Kamen. Kamen. Koliko mi imamo? 5. Ne vidim. Idem po jednu baklju. Da stavimo tu. Kamen. Napravit ćemo sad odmah kramp. Idemo dalje. Napravit ćemo i mač sad. Pade mi kamen. Evo. Mač. Da nas ne bi neko ubio. Dalje. Uzet ćemo ovako. Uzet ćemo uglja. Puno. Jer ne nađete pečen bez uglja i hoćete vajnati, a nemate ni baklji. To je malo. More, ne vidite i ubije zombi, creeper, a najgore da vas ubije zombi, najslabiji u Minecraft. Meni je zombi najslabiji u Minecraftu. Nešto morate lako da ga ubijete, i nije teško, ali kad nemate mač i ništa, malo vam je i rizično. Hajde. Tude. Idem dalje. Ovdje. I vratio sam se opet. Nisam mogao. Čak. Opet voda. Možem da vira vodu kad naći to peću. To metal. Metal kupi. Samo metal kupi. Tako. U sljedećoj epizodi ćemo da se selimo na neko bolje mjesto. Ovo mjesto mi je nešto, a i ne sviđa mi se. Ima mnogo irona. Previše ima u stvari. Previše. Pa ima. Ću ja sad izaći. Evo. Opet iron. Koliko imamo mi u stvari? 18. To se krava. Dalje. Imamo. Treba nam još bakli. Idem dalje. Da majnamo. I ovdje je kraj. Čekaj. Da ovo vodi
Şimdi gidelim. Да, видео наш. Он не видиш. Он є історії край. Окей, йдемо далі. От има угля. Mislim, metala. Pogrešio sam. Nema ništa. Činala bi se. Dalje, bum. Ne, pao sam. Idem sad ovamo. Ne ostavimo da majnjamo. Moram da ugasim ovu vodu. Živcira me. Padnut ću. Stavljaj. Bum. Ajde. Doći dole. Dole. Smetaš mi. Radim te vodu. Dalje. Što mu plašiš slijepi miš. Idemo dalje. 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 Ovdje. 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 Ima metala. Metal. I čekaj. Dobro. Dalje tu. Morate nas voditi do dijamanata. Čekaj, no gore. Idem gore. Op, malo sam spao. Opet. Ne vidim uglja. Evo ga. Ima ugalj to. Ne moramo da idemo na druga mjesta. Ova epizoda će da traje, ne znam nija, 12 minuta. Bum. Idem dalje. Slijepi miš, umakni se da te ne bi ubio. Koga zanima koja mi je omiljena životinja u Minecraftu ili mop. Mop mi je omiljeni Enderman. A sad sam se polomio. Po stari djedo. Sad treba močuku da nosim. Ja se ne mogu da hodim. Šans. Koliko imam? 28. Sorry, ova epizoda traje 10 minuta. Znači još 2 minuta do kraja ove epizode. Ne, metal. Ajde. Dalje. Bum. Ostavim to. Ovdje ovo. Tu. Sad da nađemo dijamante. Bio bi srećan. Čekaj. Čujem lavu. Ja čujem lavu. Ja čujem lavu. Ili je dole. Čujem na svakom mjestu. Ljudi, blizu smo dijamanata. Znači, blizu. Ali opet nam treba ugalj. U stvari imamo ovdje 2. Želim slijepog miša kako će. Znači, lava je blizu. Upsi. Lapis lazuli. Dobro. Evo, stigli smo do lave. Lapis. Wow. Da uzmem malo lapisa. Da malo... Lapis lazuli. Spasava se ko može. Hajde, gore. Ne.
to. Uspio sam.